Ovo je Sena. I za tebe on običan pas. Za mene on je puno više od psa. On je prijatelj i zapravo razlog zašto se moj život toliko promijenio na bolje. Svi su rekli da će mi pas dosaditi, da je to samo još jedan moj hir, da ću ga htjeti mjesec dana. I onda ću shvatiti da sam pogriješio. I iskreno, mali dio mene je možda mislio da su u pravu. Ja sam odrastao u Bjelovaru sa psima. Uvijek je neko bio u dvorištu. Uvijek je neko trčao oko kuće i to mi je bilo normalno. A onda sam se preselio u Zagreb. Stan, grad, beton i tišina. I po prvi put u životu ja nisam imao psa. I to me mučilo više nego što sam htio priznati. Htio sam psa. Baš sam ga htio. I svi su mi govorili, ma to ti je samo faza, to ćete proći, dosadit će ti i ti ne znaš kolika je to obaveza. Jer do sad, ja sve što me zanimalo me otprilike mjesec dana i nakon toga to je otišlo skupljati prašinu. I bojali su ljudi da će tak biti sa psom. I možda su bili u pravu. Nisam znao kako je to. Ali sam ga svejedno kupio. Sena je došla iz uzgajivačnice kraj Osijeka. Muški koker španjel. Mali, smotan i s ušima većim od tijela. I od prvog dana bio je moj. Ali ono što ti niko ne kaže kad uzmeš psa je ovo. To nije igračka, to nije hobi i to nije nešto što možeš pauzirati. To je živo biće. I ako može, bit će s tobom 24 sata dnevno. Ja radim od doma, tako da on stvarno je sa mnom 24 sata dnevno. Spava dok radim, čeka dok montiram i leži kraj mene dok tipkam. A ako odim na sat vremena, a fali mi. I tu shvatiš koliko brzo se vežeš. A najgore je što ti misliš da kontroliraš tu vezu. Ne kontroliraš, ona samo raste. Prije njega puno sam sjedio doma. Realno bio sam zatvoren. Nisam se kretao, nisam išao nigdje. I onda odjednom imaš nekoga ko mora van. Ne trebao bi, ne možda sutra, nego sad. Minimalno 5 puta dnevno. Jedna šetnja preko sat vremena, ostale kraće, ali svaki dan. Bez iznimke. Kiša, snijeg, umor, loš dan, nema preskakanja. I bez da sam išta drugo promijenio, bez teretane, dijete ili posebne prehrane, smršio sam 30 kila. 30. Samo zato što on mora van. On me natjerao da krenem. Ne zato što me motivira govorom, ne zato što me inspirira citatom, nego zato što ovisi o meni. I to je možda najveća stvar koju me naučio. Odgovornost nije osjećaj, odgovornost je akcija. Postao sam smireniji, odgovorniji, postao sam manje usamljen. I sve to zbog psa za kojeg su govorili da je moj hir. Koliko smiješno izgledam svojim na prsima, ali da, otprilike svaki dan 15.000 koraka, otprilike, nije svaki dan toliko, to je neki prosjek koji mi je aplikacija pokazala. Zna se 10 dana gdje imamo 7, 8, a onda bude i dana gdje malo imamo i preko 15, pa nekad ima 15, nekad 11, u biti neki prosjek je otprilike 15.000 koraka. I sve više radim na tome da hodamo bez povodca, tamo gdje mogu ne hodam bez povodca gdje ima ljudi, drugih pasa i svega, jer iako Sena nije opasan pas i pas koji će napadat ljude ili životinje ili druge pse, on je pas koji želi pozdraviti svakog psa drugog, tako da to neki psi jednostavno ne vole i onda naravno ne dovodim psa u opasnost, ne dovodim druge pse u opasnost niti sebe, nego ga pustim bez povodca tamo gdje bez povodca mogu biti. Ali bilo je trenutaka kad sam shvatio koliko je to sve krhko. Jednom smo bili na livadi, igrali smo se. On je bio sretan, trčao je, hvatao je loptu, zezo se i onda je vidio drugog psa. Taj drugi pas je bio na drugoj strani ceste. Odmah sam skužio po njegovoj faci šta to znači, jer obožava druge pse i kad drugog psa ne postoji ništa na svijetu što bi mu značilo da ga odvuče i odzove od tog psa. Vidio sam njegov izraz face i znao sam šta slijedi. Ide ravno prema tom psu da ga pozdravi. Ja sam ga počeo dozivat i onda sam vidio auto. Ne sjećam se više, jesam vikao, jesam trčao, šta se desilo. Znam da sam se u jednom trenutku smrznuo i vidio kako on trči i kako auto ide točno u tom smjeru, to jest on će pretrčati tu cestu. I tu je malo sve stalo. Tu je bio trenutak gdje ne možeš ništa i samo čekaš šta će se desiti. Auto je stao u zadnji čas, hvala Bogu. On, idiot mali, nije ni shvatio da je opasnost, nego otišao tog psa i pozdravljao s njim, maho repom, nije skužio što je bilo. Kad sam došao do njega, dobio je po guzici. Ne jako, onak malo refleksno, više zato jer sam se ja uplašio, ali da. Istina da sam nakon toga tresao još 10 minuta. I tad sam prvi put osjetio strah. Ne strah od troška, ne strah od obaveze, ne strah od, ne znam, kakve gluposti, nego strah od gubitka. I u tom trenutku shvatiš da to više nije pas kojeg si ti kupio. To je netko bez kog ne možeš zamisliti stan.
Ne možeš zamisliti jutro i ne možeš zamisliti povratak doma. Postoji jedan trenutak koji mi je promijenio sve. Kad odem negdje snimat pa se vratim doma. Otvorim vrata i on ne zna kud bi od sreće. On ne maše repom, nego on maše cijelom guzicom. Skakuće, klizi po parketu, sudare se svim samo da dođe do mene. I onda u tom trenutku shvatiš da je on moj. I da sam ja njegov. A najljepša stvar kod ljubavi od psa je to što nema riječi. Nema uvjeta i nema kalkulacije. Samo čista radost jer sam se ja vratio doma. I to je nešto što ne možeš stvarno kupiti. Ali možeš izgubiti. Sena sad ima oko 2 godine. Kokari žive oko 12. To znači da vrijeme ide. I to je dio o kojem ljudi ne pričaju. Kad uzmeš psa, uzmeš i odbrojavanje. Ne vidiš ga, ne čuješ ga, ali negdje u pozadini postoji. I ponekad me to uhvati. Pomislu da će jednog dana stan biti tiši, da neće više biti njegovih dlaka, da neće biti šapa po podu i da neće biti njuške koja me gura jer je vrijeme da idemo van. I to me malo plaši, jer se emocionalno vežeš više nego što si platio. A kad se makneš od njega na kratko, već ti fali. Zato ga vodim vani kad mi se ne ide. Zato ga pustim da trči još malo. Zato ga mazim sekundu duže. Jer znam da vrijeme ide. Jer znam da vrijeme ide. Ali isto tako znam da te 2 godine koje smo prošli nisu bile obične. On nije samo pas. On je razlog zašto hodam 15.000 koraka dnevno. On je razlog zašto sam izgubio 30 kg. I on je razlog zašto sam izašao iz zatvorenosti. On je razlog zašto sam postao bolja verzija sebe. I možda na početku nisam bio spreman. Možda na početku to je bio moj hir, ali ispao je najbolji hir u mom životu. Ako razmišljaš o psu, evo istina. Nisi spreman koliko misliš da jesi. Biće teže nego što misliš, biće napornije, biće skuplje i biće trenutaka kad se stvarno bojiš. Ali dobit ćeš nešto što ne možeš objasniti ljudima koji nemaju psa. Dobit ćeš neko koji je sretan što samo postojiš. Jednog dana shvatit ćeš da nisi kupio psa, kupio si dio svog vremena i dio sebe si dao njemu. A dok je ovdje, iskoristit ćeš svaku šetnju, svaku igru, svako mahanje guzicom. Jer možda žive 12 godina, ali u tih 12 godina mogu ti promijeniti život. Meni je. Jebote, ja skoro zapluko na ovaj scenarij. Damn!